Siyayikhetha inkosi yama Nazaretha Shembo ngcwele unyazi lwezulu amen. Siyabonga abantwana bakaNkulunkulu Musa nothando lukaShembe osimema asimemele kulomzi wakhe ngithi kusezamani kulomuzi wakhe wasezamani enkonzweni noma emkhosini omkhulu weSabatha Musa Nazaretha ukuzwa indaba kaShembe wenhlanhla uba iNazaretha ngoba abaningi lelithuba liyabageja noma sebephakathi kule ngubo emhlophe liyabehlula ngelinye ilanga inkosi enkulu yasePhakameni inkosi yesibili seyintabeni zaseMampondweni ethi kwafika isikhathi emva kwenkonzo kuthandazelwa abantu esikhathini ke sedlule abantu besebancane kwakuthi makufika isikhathi sokuthandazelwa kwabantu bethandazelwa uShembe ethi inkosi yamaNazaretha kwakusendlini emhlophe ezweni laseMampondweni ithandazela abantu kwakunomakoti lo makoti wangayimbethe ingubo emhlophe ngalona iNazaretha kodwa wayezwile ukuba kuza uShembe zonke insizwe nenkinga ibekelwa uShembe wayesehamba naye lo makoti eyobikela inkosi yasePhakameni yasethi inkosi bonke abantu abafisayo ukuthandazelwa bahambe beyohlala lapha yanethempelini base behamba abantu nalo mame wahamba ethi inkosi yathi phakathi nomthandazo ithandazela abantu hlabelela ingoma ka58 baba wethu osezulwini ethi yambona lo makoti esekhala yaseyicela emadodeni yathi ngicela ningithathele lo makoti nimkhiphele ngaphandle ayohlala lapha yana phansi kwesihlahla yaseyiqhubeka inkosi yabathandazela ababesele kwathi mangabe iqeda ukuthandazela abantu ayisibanika isibusiso yaseyithumela umshumayeli yathi ngicela ungibizele lo yamakoti wayeselandwa lo makoti ezenkosini ethi inkosi mntanami ukhalelani othi lo makoti baba ngibona ukuthi ngiyaliwa ezulwini maNkulunkulu ephilisa abantu othi mina ngiyaxoshwa ethi inkosi enkulu yasePhakameni ethi mntanami hayi ukuthi uxoshwa yimi othi kodwa ngesikhathi ngethi ngiyathandaza kukhona isandla esehlela kuwe esivimba umthandazo wami okuba ngingakuthandazeli othi noma ngithi ngiyaqhubeka lesi sandla siyavimba ukuba ngukhulekele othi ke uShembe ngicela ukubuza mntanami ngesikhathi uphuma oyogana lapho ogane khona othi waphuma kanjani emzini sewuhamba uyogana othi ke lo makoti baba into engilethe lapha ekhaya iyodwa lokhu ngagana emzini abantwana ngibatholi nasemzini engiganele kuwo sengaba isisulu senhlamba mama yezala ngithuka ubusuku nemini ngoba abantwana ngibatholi nomyeni wami kuthiwa kathatha omunye unkosikazi ngoba waganwa inyumba mina kangizali akathola umuntu oyomzalela abantwana abayokwandisa isibongo sikayise ethi ke inkosi yasePhakameni mzukwana uphuma uyogana awungilandise mntanami okuba kwenzakalani othi ke lo makoti baba ngangumuntu onenhlanhla yokuba ethandwa abantu ababe neqiniso
ababefisa ukuvusa imizi yoyise. Othi ngelanga lokuqala insizwa ngatholana nayo, sathandana nalensizwa kwakuhle, sahamba isikhathi, yacela lensizwa ukuzovela ekhaya, ngakhuluma nabazali bami, kwalungiswa bafika abakhongi, bafika bayishaya zaphelela, kwalungiswa yonke into nezibizo, kwase kusala usuku lomshado. Othi kwathi mase ngelanga wafanele abazali bami bengikhiphe ngalo ngiyogana. Othi ngase ngabuya emva kweminyaka, la ngabuya khona ekhaya, ngabuya sengihamba nelinye isoka. Othi ngase ngithi kubazali bami, cha bazali bami, lo muntu owayengilobolile angibange ngisabanalo uthando lakhe. Ey'ntweni zonke ayezenzile ney'fiso zakhe ayayifisa ukuba ngiyovusa umuzi wakubo, kodwa uthando lwey'fiso zakhe kangisenalo. Nangu umuntu esengimthanda engifisa ukuba ngelinye ilanga ngiyovusa umuzi wakubo ngoba uyena esengimthanda. Othi-ke lo dadewethu zahamba eyinsuku nalensizwa entsha athandana nayo, nayo yaphinde yabakhipha abakhongi izolobola. Kwathi namasa kufanele igane wayeselahleka lo muntu wesimanga. Othi baba-ke ngaze ngagana, sengilotsholwa indoda yesine, sengigana ensizweni yesine. Othi kodwa ngesikhathi sengiphuma sengiya emzini ngiyogana kona, othi ubaba kaze angikhiphe, ngakhishwa ubaba omncane. Ubaba wacela ubaba omncane, othi kube uyena ongenzela zonke izinto, ongifaka esibayeni, ashise impepho, angibambe ngengalo, ahamba ayongiganisa. Uthi ubaba wami ngaleso sikhathi engiphuma wayivalela endlini, akaze aphuma endlini njengoba ngangiphuma ngihamba ngiyogana. Kodwa ngathi mase ngaphandle komuzi, uthi ngambona ubaba evele ngeweji. Uthi ngase ngihamba ngiyogana, abangayazi-ke lento kuthiwa iweji, kuqala bekwakhiwa izindlu ngopata bese ziba nembobane encane okwakuyimbobo yokuphuma ikati. Mangabe kuduma izulu, abantu bebone ngekati liphuma ngale mbobo, uthi leli izulu uzongena lishaya indlu baphume nabendlu. Bethi-ke inkosi enkulu yasePhalamende, hene mntanami, njengoba uwebantwana ungabatholi, ethi lapha esileni sakho okhalweni lakho, ethi kuhleli uyihlo, uyena obamba abantwana mntanami, ukuthi ungabatholi emzini. Uthi ngesikhathi wena ubaba wakho omncane ekhipha sewuyogana, wathi mawulapha esangweni, ubaba wakho wayesevela ngeweji, wayesekhuluma esenesiqiniseko sokuthi ngampela uyahamba namhlanje yogana, wayesethi liphume nobomvu. Othi-ke mntanami, njengoba unjena ubanjwa amagama kababa wakho okuzalayo, buyela ekhaya uyoxoxa nomyeni wakho mntanami, akuboleke imbuzi uhambe uye ekhaya kubane wenu, njengoba ubaba wakhe engasekho emhlabeni, beyokucelela intethelelo ngoba ubaba wakho wahamba emhlabeni akangangena ezulwini. Uthi wawumdlisa ukudla uphinde wena umphalazise, uphinde umdlisa ukudla uphinde umphalazise. Uthi mntana muyihlo wafa naye waboshwa ngoba wadla inkomo zabantu, walotsholwa lo dadewethu kwaze kwaba kane, wena walotsholwa kangaki? Njengoba ulapha nje walotsholwa kangaki? 10:24 amaHebheru. Othi-ke mntanami, uyohamba nomyeni wakho lonomganileyo, uyofika nikhulume nabawenu, bethathe imbuzi besicelela intethelelo kuyihlo ukuthi akathethelele kugezeke isiqalekiso lesi esiphezu kwakho. Uthi ushembe angeke asisusa mntanami isiqalekiso kuwe, ngoba sabe kwabazali bakho kunabantu abangalungelwa lutho, noma benikele esontweni, noma bezenza izinto ezenzelwa ushembe. Asikhiphe isibusiso ushembe kubantu bonke, abanye sibasebenzele, yena simsebenzeli ngoba emthanjeni yakhe nasebunzini lakhe uhamba nesiqalekiso sikayise, uhamba nesiqalekiso sikanina. Wathe insizwe emakhaya esakhule ibhungu enabangani bephuza utshwala, ngelinye ilanga
wena ubaba wakhe ebuye ejointini wasuka wena umfana wafika endleleni owawuyazi ukuthi ihamba uyihlo nasa nimbophela idindi wayesewihlo ekhutshwa ilezi idindi edakiwe kunamazwi awasho ubaba wakho wathi lezi ngane ezimbophela lezi idindi ziyofa zincane awulungelwa lutho nje namhlanje waqalekisa phambi kwesidindi owawubophele kusona indoda yayidaka utshwala eyayiganoma wakho Asiqondane ethi lencwadi kaSiqondane ukuvuselelana ukuthanda nokwenza singayeki ukuhlangana njengabanye kepha kasilalale kakhulu lokhu nibona usuku lusondela mangabe sona ngabomsesilazi iqiniso awusekho umnikelo ngezono kepha kuhlalela ukulahla okukhulu okwesabekayo ebulawa evuswe kuzoqeda abaphikayo owade lomthetho kaMose wafa ngenakhawukelwa umbuzo wami bathi njengoba wena sewunenkolo kaShembe wembethe ingubo emhlophe ungalungelwa lutho awuhambi ini nesiqalekiso sabazali bakho na abanye bahleli lapha nje eThekwini baphuma emakhaya besolwa abazali babo bengodadewethu ngokuthi wakhulelwa wathi unina mntanami awusuze wakhulelwa kwakunini ngukhuza aphendula usisi athi kuqala ngami yini mama ukuzala enganaba noba nibazele wathi ubaba mntanami ngoba usumfazi nawe lapha ekhaya usethunyoko mayelibeka nawe ulibeke wathi phuma uyokwakho wakho umuzi uhlele lapha nje wena emkipitweni eThekwini udama uvela ngekhona lo mjondolo njengesosha nje kawusayikini waphuma nesiqalekiso bakaze bashiselanga lutho uShembe abazali bakho abangasho ukuthi azalanga lutho ngoba mabeke bakusola uyoba isiqalekiso akekho umuntu oyosusa isiqalekiso kuwe siyosusa uyihlo lona wathi mawukhulelwe ekhaya wayeseyaxosha njengoba uhleli lapha eThekwini ngisho emathongeni akini wesuliwe kazi waziwa ndawo ngoba waxoshwa uNkulunkulu wakhe ekhaya Ngelinye ilanga sinensizwa siyothandaza lapha eMlazi kaEli iyasebenza intombazane isebenza eThekwini kuhle kudelile kwase ukuthi ngelinye ilanga lengane yayisingenwa ukugula iphanjanelwa ikhanda kodwa umbona lo muntu ukuthi yena uyaphila inkinga nje yakhe incane nento ekhathaza unina kanye nodade wabiyodwa uthi lengane mase kuyilanga lokhola iyahamba emshinini ifika ikhipha yonke imali emshinini bese kuthi mayisibuye endleleni ihamba ipha wonke umuntu ehlangana nayo imali iyofika ekhaya ingasaphethe ngisho isente bathi mase kufanele ibuyele emsebenzini besiboleka lapha kunina kodwa njalo mayiholile ikhipha yonke imali emshinini ipha abantu mayihlangana nawe yakupha ihlangana nawe yakupha ukuthi yakwazi kawazi uyicelile wayicelanga yayikunika imali base besibiza abazali bayo sizothandaza angazi yosibiza kanjani ngoba ufuna ukwakha ikhaya ufuna sokuqa phekwe isitamkonko lapha eduze omjondolo sasesihamba siyothandaza nensizwa umthandazo ka6 intambama sathi masingena insizwa siwenza lo mthandazo wokulala sathi lala nathi namhlanje na zaseyiqeda zenza inkonzo kwathiwa nimbizeleni uShembe basebechaza laba bantwana kanye nonini ehleli lapha emseleni ingane leni siyaboshwa ngamaketango bathi maNazaretha akukho esingakwenzanga udadewethu kwehluleka ababhishopi kwehluleka abaprofeti kwehluleka abathandazi usebuya ngisho kuHadebe lona osotise workshop nakonalo ubuya khona eyothandazelwa kodwa behluleka bathe speaker singamaNazaretha ezenza mhlathi kamayekisa mawuyothandaza emzini womuntu ke awuyi usufunqa ukudla uyalinda hambe nomoya kaShembe bona nithandazela abantu bengasindi usuku usuthi ufika emzini womuntu uzothandaza athi ugunyana nofish ekseni dlamathini base siyathandaza lapho phela base bechaza abazali balengane
sathi mangabe siqhubeka sithandaza kuhlatshelelwa ibhulwa ngenansuka sithi umoya wakhe awuze Nkosi yavele yathula lengane ithe isuka yaphuma phansi kwayo inansuka lenebanjiweyo ebhulwa ngayo yayongena ekamerweni yafika yagqoka ibhluwe layo kaJini yafaka iOster yayisibuya ihlala phambi kwethu yathi awu namhlanje nangivakashela uShambe shuthi kuyoze kuse siyabonga ufikela uShambe ekhaya sathi siyathandaza lana amandla idimo sase sikhuluma nensizwa yakalembede sathi mfowethu ngoba lapha endlini yakho unazi imbomu awuhamba usilandela imbomu saseyihamba sayilanda imbomu sase sibuya sibeka lapha lenkosazana sahlabelela safutha imbomu sihlabelela sifutha imbomu asesibamba sabamba ikhanda sayisondeza emadlebeni yasho kabili yasho kathathu laseqhuma lelizwe lengane idimoni wathi mana mfana kaShambe wathi kangilona idimoni mina wathi ngugogo wayo lengane umanene ngithi mina salukazi ufunani kulengane wathi mana mntanami nguchazele wathi lengane lena besifuna ukuyibulalela lapha abazali bayo abangeke bethole ngisho ithambo layo khona ayibonga udade wabo lo ohamba ngeitimela obize nina ukuthi nizothandaza wathi lona waxabana noyise ekhaya singabase high flat uthi mayexabana noyise kwakubangwa amanzi emvula kwathi makuna izulu wayesethu isesibanibani thathi imphongolo uyibeke emva kwendlu ukhongozela amanzi uthi yathi lengane hawu baba uwathatha ingane wena ngoba uwena owadingayo uthi wayeseyithatha isimphongolo wayibeka wathatha igubhu wakhongozela amanzi walayisha endlini uthi ngelinye ilanga uyise wathi efika eqhamuka uyogawula wahlangana nengane kamakhelwane iphethe isigubhu samanzi wathi mntanami wathatha phi lamanzi wathi lona ngwanika usibanibani wathi kulungile hamba maye efika endlini wathi wena oyibanibani uthatha apho ukuthi uyongena endlini yami uthatha amanzi engayikhelela wona uwanika abantu ithi lengane hawu kahle baba sawungazi ukhulumela amanzi amahala emvula uthi ke lo gogo uyise wabe seyixosha lengane ekhaya yeza yazohlala la elokushini kunina uthi yahlala iminyaka lengane ngesikhathi uyise ixosha nathi thina ngala kothuli lomhlaba sayesule emndeni nayiyona yakithi uthi ngesikhathi ayixosha uyise nathi sayixosha uthi kwahamba iminyaka amaNazaretha abanye bayafika ekhaya lengane kayifiki ngoba isabuthi yaxoshwa uyise uthi kodwa ngelinye ilanga base bekhuluma nonina wathi unina mntanami ubaba wakho usemdala useyoza hamba emhlabeni ungabuyile ekhaya nalento ayixosheleyo uyihlo mhlambe sewayedlulisa buye ekhaya mntanami uthi ayisicabanga lengane ukuthi kambe yini into ethandwa uyise uthi yasedlula itolo yathenga ibhodlela likagoloko ithengela uyise yathi mayifika lapha ekhaya into eyayiveza kuyise izwa emukela wajabula yanika utshwala wayesehlala naye uyise wajabula uthi sase sifaka thina kuyo okufa ongeke kulashwe umuntu uthi ngoba uyise ngesikhathi eseyemukela lengane akasitshelanga thina ukuthi usiyayibuyisa kodwa yomkhohlisa ngebhodlela likatshwala imizi eminingi ifa nje utshwala indoda ivele ikhohliswe njengeSmirnoff qhansula amehlathi inkabikinywe istilobhu ufumusi uthi ke maNazaretha ma ubaba wayo lengane eseyemukela kufanele athathe imbuzi ayobika emsamo abikele thina abanikazi bomuzi ukuthi useyithethelele nalengane iyoza nembuzi izocela intethelelo ukuthi uyise wayixosha bese ibuyisele esibongweni la ekhaya kwathi makusakhulunywa kanjalo kwasevuka omunye umuntu evuka kwenye ingane lapha kuyathandazwa uthi lo muntu maNazaretha uma senenza inhlambuluko yalomntwana nami nize ningangishiyi lo ngahamba emhlabeni angenanga ezulwini bayazi abantu balapha enganele khona ukuthi mina lapha engikhona ngafa kanjani uthi ngangikhulelwe ngiya ekliniki uthi kwaqhamuka ugandaganda ngathi ngiyawubalekela lo gandaganda wahamba phezu kwami uthi ngashona ngikhulelwe base bangcwaba nesisu abantu balapha enganganele khona sithi thina gogo wawukhulelwa ingane kabani uthi maNazaretha lapha kulomuzi ngona wathi umyeni wami ekhona ngalala nomfowabo njengoba ngahamba emhlabeni ngahamba ngikhulelwa isisu somfowabo womyeni wami engangimganile Tekuyokwenziwa khona abantu abazaleke kanjalo maNazaretha
abazalwa amadoda owahlangana inkosikazi nendoda elamana nomyeni wakhe lokubentshontshana kancane kwase kwagcina kuhlala isisu uzalo wena ulokhu uthi ubaba wakho lonoganoma wakho kanti ubaba wakho ilolo lamana noyihlo bese besho nabantu endaweni bethi wena mfana uyafana noSibanibani bengasho le ndoda eganoma wakho basho lena alamana nayo kanti uyena ihlo njengoba silapha sithola amacala thola amacala amaNazaretha ayikho into ehluphekisa umuntu emhlabeni njengesibongo bazali bethu utshelana izingane izibongo zazo uyitshela ingane mntanami sewukhulile manje sewuhlupheke kwanele iyohlupheka ingane nediploma hlupheka ingane nedegree izigcina iphuma ingane iyoqhubana nezingqolo ePick n Pay uthula unina lapha ubambe ngayo umshado wazi kahle le ngane akuyona yalapha ekhaya wafika ithole ngesisi ezogana ngehlelo isindo wafika ithole ngesisu ethi le verse ngehlelo isindo abazali bami ethi bayishiya kimi yeke ngelinye ilanga lapha emthwalume iyafika inkosi yamaNazaretha uthi ngolamakhosazana luyedlula nanka amadoda adli ugavini ahle phansi kwesihlahla nawe uyawazi enhlala nawo lapha kuhlale kubuthano phansi kwesihlahla kudliwa nalokho ezikali okusemabhodleleni emayonnaise bayadlala abantu besiyabuza enye indoda mayithi aliphakamisa ibhodlela besibona uShembe edlula ithi lesasikhulu ohamba amaphoyisa phambi kwaso esakwabani bese bethi baba naye uShembe besithi yini yona uShembe kuthiwa hayi uNkulunkulu wabantu besithi uNkulunkulu onjani ohamba nabantu ngenyawo engangisiza yini nami uyabonwa yini kanti uNkulunkulu bese bethi abantu yebo uyabonwa khona ithingi esithi masithi uShembe uNkulunkulu zithi ayikho lonto akekho uNkulunkulu ohlala nabantu usizwe sithi umuntu angaNkulunkulu kufanele afike yini ezimfene Khona ngathathwa nje imfene lapha ibekwe lapha kuthiwa nangithixo ke bazovuma waphela bathi uNkulunkulu akayena umuntu yayisincenga le ndoda ngoba yazi ukuhlupheka kwayo yayisibashiya lapha yathi bafowethu ngiyabuya yayisifika liyanikelisa uthingo bayayibika abantu ngapha nangapha bayayibika yayisishoshela nayo yathi mayifika enkosini yamaNazaretha yathi baba ngifundile ngafundela ukuthishela kodwa umsebenzi angiwutholi sase simbuka isilwane wathi baba nabantu mangiya ngapha nangapha ngithi ngiyofika ngiyofuna impilo yami basholokyana abanye basholokya sithi isilwane sezulu bathini mntanami laba abantu ababonayo wathi baba bathi ngabe lethi isilwane sebeze basethi igama bathi utikolosho hawu ngoba bayasibona mntanami abasusi ngani etha ngazi ba bese thi baba inkosi kubusise uzawuthola umsebenzi besisuka lensizwa igama likaShembe ngaluweni phansi besisuka lensizwa ithi mayisiyophuma etempelini athi uShembe akeni ngimbizele lo yamfana okadela ethuma abashumayeli bese begijima abashumayeli bemthinte lo mnumzane bethi uyacela ubaba bese yabuya athi uShembe mntanami kambe kade uthini athi lona baba bengizobika ukuthi kangisebenzi ngafundela ukuthishela ngaqeda angisebenzi kangiqashwa uthi lapha emalangeni uma kwenzeka eprimary uthisha wakhona lona wayefundisa imaths uma yengekho uthi uprincipal wakhona uyebize mina ngifike ngibambe ngivalele lo thisha isikhala mangifundisa isonto lonke anginike u100 mangifundisa inyanga anginike u400 uthi ngiholelwa uthisha omkhulu wakhona ngoba ebonga ukuthi ngibambe izingane zafunda uthisha waze engakabhikho sase sithi silwane kulungile mntanami hambe ekhaya utshela uma wakho ukuthi ngithaka kutshela isibongo ukuthi ungwakabani uhlushekiswa isibongo kathi lensizwa hayi baba mina ngingwakabani njengawe nje suze wabhala iskipa uthi unjomane kaMgabhe yaduka iminyakanya kanti uyibhomu awuyena wakho hamba utshela abantu ndimi unjomane ukhiya uzume ngehlahla lapha eThekwini kanti awuyena ithi lensizwa hayi baba omama wami wagana imina ngedwa wamthola kubaba ubaba usahamba emhlabeni akanaye enye ingane mina ngedwa nathi uthi ngiyakuzwa mntanami lokho kwaziwa ngungwe ngithi hamba kuma wakho ubuza uthi ungwakabani angisho lesibongo wena ozazi uthi ungwasona
Yayisihamba lensizwe iphuma lapha kudumika ngiyacabanga nje nawe usuna 60 sethwala lesisibonga ade usibiza bekuyibhayisikili ngani nawe uyazi ukubabone la esontweni fithi umuntu umhlongo njoma uthi yenza ngomunye unyaka usewusipisi wena umazi umhlongo mawuthi emhlongo ethe yeye ngizokubulala ngabangena umhlongo asazi phela awusulwa manje saze ngawe phela uthi umhlongo asiqaleni sulwelani Layisihamba lensizwe iphuma lapha nje kushembe liyaduma ikhaya iya kumawa ekhaya inembuzi enganayo impendulo yathi mayifika unina lapho ubasile exhibeni sikhuleke thina bekunamaxhibe emakhaya bengakafiki labo makoti abahlakaniphileyo wazi ukuthi mayegana indoda fanele kufixe bakamamezala indoda yakhe imfakela amakhabethe ekitchen number nestofu bazopheka bodwa ngabona lezindle ezafikayo enamakamera amaningi bese ibhanselwa ngetoilet ephakathi lezindle olala kuzo uphinde utoilet uphinde udle la amabhoshi njana amakamera ya ubona imizifa uyabona ekhaya mangena qalo enothisa lento engikhuluma ngayo ekhaya makuke kwakhiwa isubsidy izindlu zotshana iphindwe nabe iguga abantu bekhona ibhara lizefakwa ilokhuzana ikhugwa labantu abadala lizefakwa amabhara namafoshela nocingo lokubiyo lwasana ngoba indlu abantu abadala inakwa kodwa yakhe indlu ifrefu usuku nosuku ama-tiles ayakolodwa mayeke wathi uyapheka kwachitheka isobho lesulwa semthani ngoba ama-tiles akho uyawathanda lento efoundation yegceke nomgogodla wekhaya iqhugwane nendla kagogo efulelwa ngotshani okubaswayo kuyo ukuthi magula ingane lapha ekhaya umama nyukele lapha phezulu ngasemqadini adonsa umule aphumele ngaphandle zale nathatha umlotha awusefe abilise ageze ingane mayihlushwa imoya lapha ekhaya abantu abadala aphuzisa ingane mayigula ageze ingane mayinenkinga yamehlo ayikho leyo nto abantu ingane ezifele ibhedlela zincane ngoba into ezinsi nensila zedeke kazike iphilisa abantwana ushamba thwale nemthwalo ongafanele uyayiphalwa mayike yahlabeka nje ingane neyibhobi iqhuma sekuthiwa sambeni siya kushembe sekuyoliwa ke kubanga ukuthi kiwa kushembe nengane ephethwe zibhobo kanti inkulumo esekhaya ukube bewunezala unomlotha bezothatha lomlotha ubilisa ugeza ingane uhlanganise nempepho bekhuluma abantu abadala uthi icala line lapha ekhaya ngoba mhlawumbe igula nje ingane icala lakho manje nasebenzisa ushambi overtime ingakho sebenikhokhisa nje mabenise enkosini akubuza umuntu uthi unayi account yami lapho uthi wena cha athi angizokusendela 300 rand ngizokusa kubaba thina singakhokhile masithi siyaguqa kuthiwa ulayini awuqala lapho wena kodwa wena kuthiwa phuma ngapha hlala lapha wena ukwazile ngoba isonto lifile libulawa imali mali libulela isonto khona abantu abawubamba ulayini kuqala kodwa begcine bengafikanga kushembe ngoba basikhokhelanga thina esambisa abantu awuwondliwa ngemali yokugwaza ubaba wakho ugwazisa thina buyozothengela wena isaka lempuphu ikudunyelwa ikhanda yathi Brahma Stove Tasifika isikhathi manazareth lezinto thina siyayibuka lapha esontweni isonto balibulela abantu ngenxa yokuthanda imali ubona umhlaba unjena nje emhlabeni imali izwe liyaduma li-ups and down imali amadoda abalekile ebudodeni imali wonke ashona ngapha kuyaphithizela Isaiah 24:4 kuyaphithizela emhlabeni amadoda ubuwagcine ngamadoda uyavuka kusasa usewusisi usisi obulale naye intombazane uyavuka ngelinye ilanga useyindoda uyaqonywa naye uhamba naye lapha eThekwini umuntu wazi ukuthi uhamba wena nobhuti wakho hamba nomfowenu kanti uhamba nentombi yomunye umuntu Mhlaba uyakhala uyabona umhlaba uyakhala izwe liyadangela liyabuna basiqoya umhlaba bomhlaba badangele izwe ngolithobamba kulo abahamba kulo bayiphulile imithetho basiphendulile lesimo basaphulile nesivumelwano esimi njalo njalo ngalokho uqalisa ukungenela umhlaba nabantu abasele emhlabeni bayingcosana wena mawupheka laba abantu abakhona abantu ngampela qhubeka besifazana abantu ngampela yini thina amadoda vele sibancane siyashota bashodisa mo
Babesifazane baningi emhlabeni yabona la ethempelini ibona baningi 1822 upho moya kodwa thina senkingeni sengathi maNazaretha uNkulunkulu engasilekelela emhlabeni konakele bazali bethu bo mama bethu manje emhlanganweni zazini ingane zenu ukuthi niko baba banjani ngosukuthatha ingane yakho kufike nangu umfowethu uTembe athi hayi ngemhlanganweni bese uthi hayi baba uTembe umfana wami ongaka uthi uyathanda emhlanganweni ngihambela naye unika uTembe ahambe ohlala nengane yakho lapha lokusibuka ithutha amanzi ngamabhakede uyithuma lokho uyithuma amakhandlela yonke into kanti ingane yakho yenza isilo sengubo khona abafana lapha esontweni abancane abangamakhosikazi amanye amadoda emhlanganweni ngoba yini iqinisa likhulunywe esontweni emhlabeni kubi yazi ingane yakho mawusemhlanganweni ukuthi ihle nobani ngosukuthatha ngoba ungibona nginentshebe eqinile bese ungethemba akubona onke amadoda anentshebe eqinile athembakele uLevi ibolile isonto phusha uliboliswa amadoda njengoba esho umfowethu mangaqonda amadoda izwe lingaqonda angasi mina demonini nilele lafike emadodeni kubona amaqhude kubhanodwa ukunalokho nqamki amakhanda neqoqe ebangisikhukhukazi kodwa namhlanje ngamadoda azama athi mpo alwela nje ukuthi afuna ukuthanda nodwa emhlabeni Levi 20 verse 13 Levi 20 verse 13 uma indoda ilana nowesilisa njengolalo wesifazane benzile unenga bobabili ababulawa impela igazi labo liyabizwa phezu kwabo ijabani inkonkoni into yokubulawa ngokaThixo kodwa ngoba iqiniso kaNkulunkulu emhlabeni liphendulwa amanga uma ukhuluma iqiniso lithatha livalele etoilet kanye nezimpukane bese kuthi lo nokhuluma amanga athathwa amanga gezwe ebe mahle azafakwe eParliament anika umthetho kuthiwa human right kuphi khona uLevi 1822 kwabana amalungelo abantu alikho ilungelo lapha enkolweni kaShembe amen munye nelungelo lokushaya umthetho uShembe mawungqinile nje ulapha kuleli bandla uphambene noShembe noma ungabuyela emumva uyodlala izinto esedliwa amakhosazana ukuthiwa yini lokho ezibhema ngamapayipi nina nazeni buya control impact happy lokuthiwa happy hey ngoba nazo ingane zethu ibhema lento lapha ekhungweni zemfundo amahappy hambe othatha wena ebhentshini uthatha ibhemani uthi wena uthatha unkosikazi uthatha ibhemani ziyabhema bo mama ingane zeni lapha emaresi thanga lezinto ezidayiswa lapha amandiya uyithola amantombazana ahleli uthi uyangena endlini isiqhoqho sentutu uqakeke kubasiwe lapha intombazana ishaya izibheke phezulu ikhiphisa kweshomuni inkosazana yaseNazaretha enyakade igana nje lapha ihlanganise eparadise ebuhleni ziyabhema ziyaphuza yabhema ziyaphuza zihamba lezinto ama beauty contest ziyajava ifaka ikhinjana ezincane ezinye noma uyikhusa uthi intombi yaseNazaretha ayigqoki kanjena abanye ngenxa yokungamfuni uShembe benze ngathi bamthanda baze bayiposte ko TikTok begqoka amabhluku ezazi uyiNazaretha bencomane havele kuma maya tuyakhuza omunye ethama usukuzenza ngcono kusho iNazaretha yini sihlekise ngebandla likaShembe ingane masingasafuna ukukholwa singabeki ingubo emhlophe phansi sibuyele emumva mawuyibhemela insangu uyibheme nje dismal mawuphuza utshwala uphuze dismal yini uphuza utshwala ufike ngengubo kaShembe yini ubheme insangu uyibheme ngengubo kaShembe yini uthakathe ngengubo kaShembe sawaze waphetha ukobhozo awulali hamba imisi yabantu yini umona sewukholwa sithalathelani sesingamakholwa abanye bedilizwa amadokodo lapha ebuhleni thina sivama ukuba sebuhleni madilizwa xoxa izinto ezitholakala emadokodweni sifunani isigaba edokodweni leNazaretha khona wayelo ongaqaleni idilizi idokodo lami hayibo mathiwa kuyabhekwa sesidilizile kuphuma amanipha eminof hayi ukuthi utshwala zimbiza kukhona itaptap lapha emabhodleleni ezinye sihlaza khona into eyenziwa yinhlansuthi yokuthi nize nithenga imithi bafowethu
nigqabela amakhosikazi abantu thenga umuthi ngoba nakho ufuna umkamuntu khona umuthi osetshenziswa amadoda lapho njengomuthi wabesuthu yabona umsuthu ma elusa inkomo ma esefuna ukuyintshontsha engavela asuka ayishiyela ziyomlandela uyoze yoshona zisa ngemumva khona into enjalo lapha esontweni amadoda uwabona enjalo kancane kancane uthintana amakhosikazi abantu kanti ugcobile ezandleni umuthi ukuthi amthande Dumba nalamahaga afika esontweni noma kwahlangana nendoda nje bhu suyibeke emabeleni akuyona yakho le ndoda uhamba uyishanga amahaga Chaya. awani ayisakwazi gugu sangathi uNkulunkulu engasiza amaNazaretha sime emthethweni kaShembe bese sikhumbule emumva ngoba izwe linjena nje yithi madoda abanye baphika ingane abanye bakhipha izisu ukunje ubona izwe linjena nje kulahleka umthetho uNkulunkulu wabhubhisa iGomora neSodoma ngenxa yamanyala ayenziwa abantu namhlanje nasiwenza ngisho sesikholwa sesikholwa kanti liphile lizulu kaShembe mophilo Shembe siyomlalela esekhulume kangaka ethi maNazaretha asibuyele emthethweni kaBhombela amaNazaretha wafuna ukulalela unyazi lwezulu kuphela babekele imali abantu esontweni ubabekele itrend esontweni ubabeke ushuthe esontweni makhunywa ngesono umuzethu umuntu ukhuluma ngesono sami ufuna sikhuluma ngezono zemfene sisaze lapho basaze zakho Ya. nangikhuluma ngezono zomkhovu ngoba kaze ngiyibona yabo njengoba ngikhuluma nje lapha ngikhuluma ngawo impela Ya. Job 21:3 Job 42:4 athi umuntu ukhuluma ngezono zami kanti ukukholwa okwani mawungafuni ukuphuma esonweni khona yena umuntu onesono ngoba ngazi ukuthi isono mina siyamvakashela umuntu make kwakhulunywa ngaso abonga athi inkosi ngiyabonga ukuthi usangithanda kukhona umuntu omthumelile wazongikhumbuza ukuba kangisuke lapha engikhona njengoba namanje enhlalisa ukuthi ngikhuza ngithi kahleni ukuhlala nezingane zabantu ngingayilobole Ngivumeleni khona ngiyakhuluma. khona ngiyakhuluma Lapho sengikhulumile lapho ngiphila. sengikhulumile bese nisala ningibhinqa Mina ngisola kumuntu uyabona na. njengoba nginikhuza nje emaNazaretha ngithi phumani emkipitweni ngelinye ilanga niyothi nilele lapha emjondolo phakathi kuphepha ukuthayela nibonwa abantu ngelinye ilanga silapha lokhu uzanene entshongweni mafika lapha entshongweni intombazane iyabika maNazaretha nginenkinga sengihlukane nabantu baze baba u5 yini dadewethu kwenzakalani ethi lengane njalo mangithandana nensizwa mayike yafika lensizwa izongivakashela kusekuseni sengilele ngedwa umnyango uvulekile ehambe engavalelisile ngithi ngiphaphama nje sengingedwa embhedeni akasekho uthi yenzeka lento ikhawu zase zawu4 ngase ngithi ake ngiqome iNazaretha ngoba nawaya ngeshela ngibona izokwenzeka lento ngoba uhamba uphoseka uyocina thatha nakho lokho ngokudla umgwaqo lapha ePoint uthi ke ngase ngithandana nalenhlansuthi mangithandana nayo uthi nayo yafika ngelinye ilanga wesidoma kufakashwe endlini yentombazana ulengisa intshebe nje khiqi uyendlini yentombazana ungayazi uyifice la eThekwini makuthi kufaka endlini kanti nesoka iganile liyasebenza ngeni na shift ngafika phakathi nobusuku sazumekile lapho ubheke phezulu uyophuma ngoba uyazi ukuthi newindi alikho kulomjondolo wenu kuboshwe ngesithapha sase crash bhala ugrade R emnyango yonke into yakhe lomjondolo ni kwantshontsho phakathi nginamabhoda seShoprite intombazane phakathi intshontshini umbhede wawulutha lapha esiphini uthi lo dadewethu ngase ngihlala salala nalenhlansuthi ebusuku mangithi ngiyavuka umntaka omkhulu akasekho eminyango uvulile
uthi kaManazaretha lento ngiphatha kabi ngoba angazi yenziwa yini. Ngase ngithi mina hayi dadewethu athi ngiyambona umntaka omkhulu esehamba. Ngase ngithi mina hayi dadewethu le ndaba yakhe ifuna ushembe. Efuna unyazi lwezulu akekho umuntu ongakusiza. Manje bhuti ungangilekelela yini ngiyekuye. Ngase ngithi hayi ngakulekelela. Ngase sihamba nalo dadewethu sayonyazini lwezulu. Maye fika ebike enkosini yaManazaretha. Bese imbuka inkosi. Bese ithi angilandise. Lona owahlukana naye ogcina ngesikhathi nibonana uthi kwenzakalani lo yiNazaretha. Ngoba yena ongaxoxela kangcono. Uthi lo sisi baba. Uthi lona wathi mayelele nami la embhedeni. Phakathi namabili kwase kuma umuntu wesilisa. Wambuza ukuthi uyifunani intombi yami. Uthi wathi engakaphendulwa wayesembamba kahle ikhanda elilungisa wayesemdabula ngempama uthi waphuma wabalela. Uthi ke ushambe ngane yami ngifuna ukuzwa ngawe uyakhumbula yini wena lo mfana lo khipha amasoka kuwe uyabona lo mfana oshaya abantu mawulele nabo uthi isoka lakhe lashonayo lelo uthandana nalo uyakhumbula yini mzukwane ningena othandweni nenza ziphi ifungo nezivumelwano na njoba nawe ngingaganeki nje banjwe leli yasoka owafungana lo mzwana uqala umjobo naze nakha amaringi ngamaphepho sweet ama-chaklas lokho kuthiwa ubacikile nafakana phela wena wawuthi adlala ibambile namhlanje abanye bawakhande ngotshani befakana akazi ukuthi uyayibopha emazulwini nezingilosi ziyaloba ngoba ifiso zenhliziyo yomuntu uNkulunkulu uzizwa kakhulu kunomlomo wakhe ethi ke le ntombazane baba washona lo mfana engangithandana naye kodwa kangisakhumbula ukuthi sasitheni wathi ushembe ngizokukhumbuza mntanami ngoba ngangikhona lothunya lwezulu uyakhumbula amazwi aphuma kulo mfana ukuthi wathi sibanibani ma kwenzeka ngedlule emhlabeni uzungathanda omunye umuntu ngoba nami mangahamba wena qali ngeke ngiqonde omunye umuntu kuyothi mangukhumbule esithandwa sami bese ngithatha isithombe sakho lese ngasenzanga ngasibeka yodongweni ngumemeze kuso uyobusa ufika wena uzongijabulisa ngokamoya usho umabona kude lesikhali inyembezi lentombazane uthi ushambe mntanami ngicela ukubuza njengoba usuqomile nje lo mfana ke leso ifungo nezibopho zenu zagabuka nini zaqedwa ubani wamala nini lo mfana ngoba wafana ithendana nembatha ndawonye athalikho isonke liyohlala kuwe likhishwa isipoki wayesathi ushambe hamba mntanami uye kubazali bakhe lo mfana ufika uthi abakuthathe bekusethuneni lakhe mawufika ethuneni ukhulume naye umale ngane yami umtshele ukuthi konke nanikufise sesenyameni akwenzakalanga kodwa ngoba akasekho emhlabeni akavume ahambe uhambo lwakhe lapha esha kwethuna adedele wena uqhubeke nempilo awusamthandi bese abakuboka mfana bekugeza mntanami ukuthi wafelwa yileli soka wena njengoba wanqaba ezela no blanket wase Pick n Pay laphana uthi uzombe ubaba wengane omunye ahambe aya kwababa wengane noma kushona isoka umthole sembethe ublanket ehlele eduze kwebhokisi lesoka kodwa akaza khishelo ngisho ikati leli lilale enyaweni lapha ebusuku ngoba intomba ingcwabi isoka nesoka ingcwabi intombi kodwa mawushonelwe ubaba wengane yakho noma isoka lakho uthumela odadewenu behambe beye khona wena uyofika ngalelo langa osuku usuzogezwa ngalo ubaba wengane yakhe esuswa kuwe kodwa mawuke wakhona emngcwabeni wakhe lo muntu abanye ngake ngabuka emngcwabeni ngapha sithenga sekuthiwa kuyavaleliswa ubaba wengane ziyafika intombi ziyambuka bomndeni bayambuka enye yaze yaqabula isidumbu sakhe namhlanje ithandana nawe sawube sathena uyafesa akulungi lutho
sakwazi kwaphuma insimbi ebhusini waqala lilisha ukufesa isiyazi yaphuma insimbi ufaka amakhalibhodi awuthola umsebenzi andi uthandana nomuntu owaqabula isidumbu siyethuneni bandla amaNazaretha uNkulunkulu walakha wanimisa imithetho sengemaphetheleni sengathi uNkulunkulu engasisiza maNazaretha sisekhona phakathi kule ndawo siyazi indlela eseza ngayo kaShembe siyazi imigomo esayithunyelwa kaShembe nobani maNazaretha isikhathi sifikile sokuthi akabuyele emumva ezimpandeni zakhe emanxiweni okhokho bakhe ayofuna ifoundation nesekelo sokuzaleka kwakhe ngoba uNkulunkulu osehlalweni usesikhombisile ukuthi awukwazi ukuphokophelela phambili kodwa ushiye emumva ungazi lapho suka khona wanibonisa amaNazaretha uShembe wabheka entabaswe wavusa amanxiwa abhombela wabheka kwaCeza wavusa umuzi kaMzazela wabheka kwaHadebe ebukhosini wayoqedela umshado kaMayekisa langena udwendwe emzini engcwele wasebuhleni lukababa kakhokho wonyazi lwezulu okumayekisa ephelelesiswa nogogo uSitheya wena ukhokho wakho njoba lokunibiza ngesibongo sakhe nje wayeganiwe yini ukhokhokazi wakho lesi sibongo enhleli kuso simfanele yini ngoba mhlawumbe lokusibiza ngokhoza nje ukhoza kwakukhokho wethu naye zalwa uyise kanti ubaba kakhokho wami wagcina ngokumthwala ugogo wazohlala naye lapha ekhaya baze bazala ingane ugogo nakhona wabanjwa ngenkani hayi lamadoda akudale begangile umuntu wesifazane uma engafuna uqoma ayemtshontsha amthwale amchatha uyozathande la ekhaya echatha ugogo azahlale la ekhaya kanti wahlala ngochatha asalingane lapha ekhaya ukhokhokazi kanti akagananga akalotsholwanga nhlobo sidalo sonke thina fanele ngabe sibiza isibongo sikakhokhokazi kodwa sigaxele sibiza isibongo sikakhokho nje ukhokha akaza lobole basayiphenduka izinto egcekeni kungaphuma ingane yogana kungaganwa nsizwa kungenzeki lutho kungafiki bakhongi kanti lokhu sakho umuzi ongafanele ukuthi swakhe abanikazi bomuzi ngampela okuyizalukazi ezalo ogogo bethu ziyakhala zithi kuloya muzi badla inkomo zethu kuloya muzi badla amatshalo ethu njengoba nobaba wakho waze walobola kanti ulobola esibongweni esirongi lapho ugogo wakho wayengagananga khona owayehlala khona wazwafela khona Ambe obuza uShembe ngoba usizile ungaka nje esontweni sishawa imsamo ngamkhonza uShembe uyithenga iMnazaretha utshekedule njengethole kodwa egcineni umsamo uyokubamba ngane yakwethu sewutshekedule waqeda sithi masiphuma lapha sibuyele emakhaya sigoduka ngoDisemba sijoja singababhemusi emakhaya egoduka amampondani yagoduka nina thina siyajoja begoduka bayane sijoja thina siyalena siye emakhaya sifikile singamabhemi sizinkeshemba sithi masifika phakathi kwamagceke ezalwa kuwo sihlale nezalukazi sincele kogwantsileyo namakhehla ngoba umuntu oyinazaretha ohlakaniphileyo ohlala ensizwa zakithi abuyele kubaba noma abuyele kumalume ethwe malume awusho kwaze kwathi igama lakho nje wena undodimpi kwakwenze njani sike sayothandaza lapha elokhuzeni ePhomoroi ngomsombuluko ngiyafika ngiyabuza ngithi ubani igama likakhokho la ekhaya bathi igama lakhe kwakuthiwa uMthakathi ngithi haya ngisho idlaliso ngisho igama hayi igama lakhe okwakuthiwa uMthakathi ngithi nilindela yiphi impumelelo lapha ekhaya ukhokho wenu wayebizwa ngumthakathi nilindele yiphi ngoba abanye balapha nje bambethwe izalukazi ezahambayo emhlabeni izilile kwafike kwashona umyeni waso wathi mayeshona umyeni waso safaka inzili isalukazi wathi engakagumula ugogo wayesehlabeke egula basebethe bomndeni hayi kungenzeka uguliswa inzila ayithathwe ngenkukhu ibekwe phansi yayi siyabekwa engakapheli u6 months logogo ayibekile inzila wayesehamba emhlabeni wangcwatshwa inzila yagcina ibekiwe engagunyuliwe engageziwe kuze kube namhlanje senase namenzela umsebenzi nambuyise ekhaya senikhohliwe ukuthi ugogo wahamba ezilile emhlabeni senimbuyisa nenzila namhlanje mawuya kubantu kuthi wakhona ophehla idlozi akekho umuntu ophehla idlozi nishawa lo muntu osethuneni ozilileyo
kuhambe inkosikazi emhlabeni ibekwe bese yaganwa indoda ithatha umakoti wesibili ithi mayimthatha lapha ekhaya kade sinomama uMamkhize nali ibhokisi lakhe lomshado lapha endlini agana ubaba agana uMamhlongo afinde futhi ubaba mayesethatha umama omncane azomfaka lapha futhi endlini kaMama awangene bemabili endlini eyodwa indoda yahamba emhlabeni la iNgonyameni awuphelanga u6 months faka unkosikazi omncane endlini yomdala 6 months yashona ahamba umama emhlabeni bese khamba isikhathi lapha ekhaya angena umamncane kwenziwa izinto ahlabeke ubaba azile umamncane sizile nathi bomndeni kufika isikhathi sigumule kube kuhle kubenjeyana ukhohlwe ukuthi lapha ekhaya khona unkosikazi omdala owahamba qala unomyeni wakhe mase begubula abantu inzila yena abasayikhuluma indaba yakhe wagunyulwa nini umamdala wakhe inzila njengoba ubaba wakhe aphumela kamamncane eseyongcwatshwa wayesehlala kamncane engasayi kwenu mawucabanga ubaba wakhe usezulwini boshiwe ayikho into yolunga sibuyele emumva siyofuna impande siyofuna imizi ezizalwe kuyo abantu ezingane ezachithekayo ababuze emkhokheli ngadlulelwa umntwana emhlabeni kwenziwa njani ngoba ngiyayikhumbula insizwa sengiyagcina yalapha elokhuzeni kaMaphumulo eyayihlala lapha eMlazi ehostela iyahlupheka lensizwa sineminyaka yafika lapha eThekwini ayuthola umsebenzi iyahlenyuka ayuthola umsebenzi boleka namathikithi abantu yagibela iyabanika ntambama abaye emsebenzini ngelinye ilanga yayisiba nenhlanhla njengabantu balapha nje banenhlanhla abantu bakule ndawo ukuthi uNkulunkulu unyazi lwezulu libabekelele lithempeli phakathi nemjondolo yabo bayasizwa ngoba sikhuluma nje bavule kancane amawindi balalele lenkonzo banenhlanhla ngoba uNkulunkulu yobakhumbula bela bahle khona nobani bese khumbula ukuhlala kwami lapha uthi hawu umama wahamba qala unobaba emhlabeni izinto zami mhlambe zimnyama nje ngidinga uShembe ngoba indaba kaShembe ayifuni uyibukele kude njengelanga lasebusika ifuna uyithathe mfana wakithi uyibeke lapha emsamo uthi noma uvuka uyibuke uyinyiphele kodwa ngelinye ilanga iyokusiza Amen. yakusiza lathi mayifika lensizwa lapha eThekwini ngelinye ilanga isingena njengoba desha umfowethu lapha etimeleni ke belisha ivangeli hayi kancane yonke inhlabo yevangeli ibhisha alikho ubungalitholi nawe iNazaretha ubuphuma kuduma amadlebe umnyani umntaka mkhulu kodwa ayikho into ongayenza ngoba beqinisile akufuthuza aqedwe inhlansuthi uthola ukuthi umuntu amkhulu sihamba nawe siyashumayela kanti uholile uhamba nentombi yakho uthi emjondolo ijiki ingaqondile sesiniqabanisile ngevangeli angayishayi inkonzo ngelinye ilanga esitimeleni angakuphela ukuthi ingane iyoyivalela inhlansuthi ithi mina yabona mawuthandana neNazaretha ungakholwa kuleli bandla uzokufa ezwa ngomntaka mkhulu engifonela athi wendoda wenzani manje mina ngenzeni anakho uchitha iphalish lami ngalile lengane Tilihlabathi ngathi uShembe umuntu othandana neNazaretha uyafa yathi mayingena lensizwa ngalelo la ngiyaba nenhlanhla yathi ingqe esitimeleni yayiphosa enkonzweni yamaNazaretha yathi yabaleka kwasho ukuthi isitimela sesivalile yayisihlala kwakumumfowethu usohlala eshowe owakhe eNgonyameni emngelodwa ethi noma ngabe unasiziluni wohambe uyobikela uShembe alukho usizo lehlula uShembe yayisilalela lensizwa sathi masifika eBriya yayisiza kithi yathi bo baba bengicela ukubuza ukuba ngafika lapha eThekwini angitholi ngisho itoho leli wathi uthuzaye ngakusiza ngwakuphi mfowethu yathi ngingasenkandla igama lami ngumzuvela wathi hayi ngakusiza uShembe wathi kusasa uyapi yathi lensizaya ngendawo kwakumhlangano wathi uthusi kulungileke bahlangane lapha kusasa ngoba nami ngiyefika enkonzweni yeSabatha yathi lensizwa nayi imali wathi hayi ngoba lelithikithi ngizokugibeza sengamaNazaretha akaphilayo
uhambe thempelini uneveni elikhulu elingakugeqeza wedwa nesikhaftini nobabili evenini kodwa uyazi khona amaNazaretha afisa kuyashemba inkinga imali awanayo uyawashiya khona abantu lapha abaneminyaka kwahanjwa eKenana kodwa bayazi ngoba imali yokuyeKenana abanayo lesihamba lesisewathusi nalobheke yabanjwa inkonzo yesabatha yaphela yathi mayiphela kunikelwa base bedukelana-ke nothusi ebika lapho othungweni efuna umsebenzi naselithi uthi inkosi iphusise wahamba nobhemu mayethi ubheka umfowathusi akasamtholi mayefika lapha erenki ahlangane nensizwa yangakube enkandla othiwa uMkhize imbize lensizwa awu wesibanibani ubekwa yini lapha wena ngoba wathi ushembe ngeke umlandele umuntu enganathi silapha nje waqala lapho ungayimlandele mina umuntu odla njengami uNkulunkulu onjani olalayo wakwambona umilenyo uthi wesibanibani ngathi uthi wena ushembe ngeke umlandele ngoba umuntu ubekwa yini la yathi lensizwa mfowethu ungasabuza lo mbuzo ngibekwa usizi lokuhlupheka uthi ngicela ukubuza njengoba mfowethu manje ngiyacabanga ngangashinga iminyaka emngakanani sewudonsela ko-50 manje mangaphosisi suwaze wamthola yini umuntu wesimama ohlekisana naye ngoba ngagcina kwena kumnyama yathi lensizwa uhlekisa ngomnenke ngoba ungenamathambo khona abantu abanjalo liyashona manje la maye wathi nje intombi nje eyibingelela sakho imusho ngengaka ithi ungibona ngithwele ikhumba ngibukana engashongo lutho kanti akasenzi wembethe isisila uthi ke lo naye uhamba nobani uthi ngidukela uthuswa semlaze bengihamba naye manje anginane manje ogibela uyena bengigibezile ethi ke lensizwayo unenhlanhla-ke namhlanje ufike la eyibondwa khona yiyekwe ayikho intombi engekho lapha eNazaretha futhi la eNazaretha mfethu akweshelwa kuyaboniswana uxhawula ebhentshini namhlanje na-ke phenduka wena ube eNazaretha uzomthola umuntu wesifazane yathi le ndoda usho nje wathi lona yebo pho ngizona laphi ngigeze ngani wathi hayi khululeka nginalo idokodo ngizokuthengela into yokugeza ngizolala edokodweni lami wena kodwa njengoba kade kumhlangano kaJulayi khona umuntu abehonqa emva kwedokodo lakhe nethwa imvulu wedwa edokodweni phakathi kodwa khona umuntu ongenadokodo obehona emva kwedokodo encikela umoya ephephethwa imvula ulele wedwa wena edokodweni lakho inkinga ungcono ngoba uzwazi wathenga lespontsho esifuthwa isingake sumbhede ubona ukuthi mangena lo muntu uzongcolisa idokodo lakho kanti wena uyi-vacation awukho emhlangano phela mawuthenga imbhede esontweni uthenga lokhu kuthiwa yini lokho ungamakhabethana omncane yeni babona befake ko-TikTok abasayi emhlanganeni abantu bakwi-vacation bese bencomana iduphunga enalihle idokodo lakho uncoma isihogo wathi ushamba kulalo embhedeni akulalo espontshini namhlanje ufica amadoda anama-double bed emadokodweni uqaleke amadilizo amadokodo uphuma i-double bed ifakwe evenini yekhaya udini uyafa ugodukisa umbhede wakhe uzolala phansi yasilala lensizwa lapha edokodweni mabelele ebusuku ithi lensizwa omzuvele kwangena indoda engangayo yafike yayibuza yathi sibanibani uyazi leli gama obizwa ngalo ukuthi igama lami wathi lo hey igama lami leli uthi saseyibambana wangaphansi wangaphezulu amanqinqimu uthi wavuka ekuseni lombhemu wavusa umkhize wakhe umkhize awutshele njengoba ubuthi angilale lapha edokodweni lakho kanti ubufuna ngizoshawa abantu yini uthi umkhize yini kwenze njani uthi ulele mkhize mina ngilele ngilobusuku bonke lapha ngilwa nomuntu engingamazi uthi umkhize benjani wathi angimazi lo muntu kodwa uthe leli gama engibizwa ngalo igama lakhe wayesethi umkhize afanele ukuthi uyikhe zuvela uxoxa lento emehlele ebusuku lavele lamhleka uthi lothi mntanami hambe ekhaya ufike ubuza abazali bakho ukuthi leli gama obizwa ngalo walithola kanjani wena uyanazi nelakho lavela kanjani
wazalwa phansi kwesifungo njalo ethi lensizwa kanginayo imali baba la selithuthingo hlala lapha mntanami lwanikelisa laqeda lahamba la endlini lasethumela ingane lathamba umtshele ukuthi mayedlule edolobheni enkandla angene ezitolo athenga okudliwayo afake emontweni ahamba ekhaya ngoba ekhaya kunanjiwe akho lutho uthi ushembe yathi mayithi lensizwa iyafika leli phepha iyadvula ithola imali 1.5 yangena ezitolo yathenga lensizwa yaqasha imoto yayithatha imoto yaya kubo mayithi yaqhamuka ekhaya sewasala uround owodwa nawo lo round usewaphasa ngengodo lapha emaceleni uyawubona uyawa nali ikhehla nesalukazi bahleli ngaphandle baqhatha usizi ugogo ubala lapha inkobe ezogaya umbila udliwe impuphu isangalala usazwe awuyazona le mpuphu besitayisha umbila empongolweni sihambe siyogaya ngomshini lona wesandla sigaya impuphu usibona sizipho eqasithena sinonele ngaphansi njengendlolo ngendlanzi ngoba sikhule sidla masomcalo sidla inqumbe asikhulanga sekudliwa amamofite indoda edla imofite izwa noma ineni vele khona ukula wemofite yafika lensizwa ekhaya yahlala abazali bayo bakhala inyembezi ngoba kwasekuphela iminyaka engaphezulu kwa7 yahamba ekhaya akukho ukuxhumana uyabona usizi maselubambile ususole ngisho lokho kuthiwa ubhophopo mabethi bayakunika abantu lokwefoni mawuke wathi uyakusebenzisa ufonelwa umuntu kuvele kuyicimela phansi khona kuthiwa kufonela umsebenzi kuvele kucima utintinte usathi nje hello kuthiwa usibambani uthi nyaku usizi masela ukubambile emngane wami usizi kini kuguga ngisho isivalo siphenduka ikhetheni sedala usofa lona mawuhleli kona nokufaka ikesi ngaphansi longena usizi ngoba wahlala nje bona isiponto zogqoma ngegondo phansi salungene usizi lapha ekhaya ludinga ushembe yakhuluma uthi ke mama njengoba ngilapha nje ngithunywa ushembe uThangizobuza uthi leli igama engibiza ngalo lavela kanjani wasethi mama baba mtshele wena umntwana yathi nandoda hayi mtshele wena nkosikazi basebemtshela uthi mntanami kwasekuhle la ekhaya baba wakho nje kulinyiwe kusebenza siphila kahle wayesethi ubaba wakho ngelinye ilanga ngiyapheka lapha nali ibhodwe eziko wathe nkosikazi ngiyafisa ngathi uNkulunkulu nobaba mkhulu mabe siphi ingane kungaba ingane yomfana ngizibule ngomfana ngoba ngiyobe ngazi ukuthi ngaleyo ngane leyo noma sengahamba emhlabeni uyoba umuzi wobaba mkhulu usuvelile ngeke saphela lutho uthi sase sithi ingane yethu esiyoyizala yokuqala umfana yoba umzuvele lelo gama ke lakho mntanami wazalwa phansi kwaleso sithembiso naleso sifungo yayisibonga lensizwa yahlala insukwana yayisibuyela ogaganeni uthingo yathi mayifika othingweni laseluyibuza lathi mntanami bathina abazali bakho wayesechaza lomfowethu wachaza le ndaba laselithuthi ngani mntanami abakutshelanga ukuyikho wathi ngisaqinisa namanje mntanami ngithi leli gama obizwa ngalo akulone lakho wathi wena ungwesibili mntanami esusikama wakho wathi uyabona ngalesi sikhathi ubaba wakho noma wakho bekhuluma lawo mazwi wayesekhona umntwana eswini enensuku ezimbili uma wakhe ekhulelwe kodwa wayengazi ukuthi ukhulelwe kwase kuyachitheka ayekhulelwe kwase kuhamba isikhathi wakhulelwa wena wazalwa wena uthi uyamkhumbula yini mntanami umfana owafika edokodweni kuwena walwa nawe ethi leli gama obizwa ngale lakhe wathi lona yebo wayesethi umfowenu lo wachitheke esusikama wakho ubona nje emzini kababa wakho wathi ubaba wakho sekuphela yonke into akasenalutho nawe awusebenzi awukanwa awunalutho wathi ubanjwe umfowenu ngoba unesikhwele uthi yena mdala kwathatha igama lakhe lethiwe ingane futhi yena akagqokisiwe akanakiwe wena uyadla yena kahle wathi ayikho mntanami into yolunga manje engane bengayilungisela abazali bakho wathi ingane yachitheke eswini wathi yasifaka isithitho ngisho inkosikazi ushada ingane uyaphela wathi hamba mntanami ubuyele ekhaya utshela abazali bakho
asheshe khona uhlala abona inyanga mayisiyophela aqala zuma stand uthi ungapi aphume ngemumva engathi khona la yakona kanti useyofuna omunye umqashi ubantu wasikwaleta kanti lengane yachithekayo indoda yakhe isiyaza phelela umsebenzi alimali emsebenzini babanjwe lengane abangayinakile walungisa lo mfowethu ngokusho kahle bethe mase kulungisiwe ehleli lo muntu lapha kwa eplaza lase lungena ucinga insizwe naye ehleli nayo khuluma ngomuntu oyengenayo iphone ungizwe kahle lwangena kule nsizwa ehleli nayo kwathiwa uyamazi uSibanibani wakaSibanibani wathi lona yebo wathi asicela ukukhulumisa naye wasekhuluma naye wathi ngoba wena uSibanibani wathi lona yebo kwathiwa kukamasipala lapha eThekwini kaWater kade sasifuna namhlanje ivatekani ayinayo udrive ilinde wena amen wathi lo muntu mina kwathiwa yebo fika kusasa phathi ibhasi lakho ngisho umuntu mina wafika standard 10 ongenalutho ongenalicense waya khona wathi bayefika kwathiwa nansi imoto nazi ikhiye wanikwa uniform wabhalisa waregister kwathiwa kade sasifona kunensizwa ohlala nayo awutholakali uthi lo muntu akaze ngifese mina la ekhaya njengoba ngenawo ngisho umetric ngangafesa kanjani amasipala kwathiwa ngani nansi CV yakho ibhala konke ama qualification kwathiwa ngoba unayo license sokufundisa amen yamthatha inkampani yamasipala yamfundisa lo driver wathola ilicense uthema yeqeda eyothingweni eyobonga lasela uthuthingo thatha intombi ke mntanami namhlanje uganwe kodwa lolo zobe umganelwa kuzobe umfowenu akuyena wakho yaganwa lensizwa yawakho umuzi omkhulu ngale ntombi yokuqala yaphinda yathatha wesibili yawakho umuzi namhlanje lokhu isebenza kamasipala idriver amavetekani yaqashwa kamasipala ingakazi ifesi CV yayikhandelwa ushembe ngoba isithethe icala lengane yakho beyachitheke eswini wena walibala ukushintsha imNazaretha wathi kahle uthi uma wakho washona nengane wangcwatshwa nayo uyashintsha kuze kube nini imNazaretha ngoba usuku number 6 womNazaretha kwathi uma wakho wafa kwethunene ekhulelwe nawe uyakwazi lokho akazi uthatha imbuzi onikela kushembe uthi shembe uma wami wafa ethwele noma shembe uma wami mangizwa ngogogo thiwa wafa engibeletha washonela esibhedlela namhlaka lokhu mdala ulungelwa luthi into zakhe azindawo ingoba wena uma wakho washona ebeletha akazi ususobele nkama wakho uNkulunkulu abusise nezwi amen Ukesebene ngomntu osayisukuka abangcwayo amen